Bojka je to vrlo zanimljiv nadimak za Daniela De Madalenu. Idemo naravno na srednju kategoriju i iz Hrvatske stiže Peter Jaman, K1. Njegov protivnik, jedan od prvih učesnika turnira u Engleskoj, bez rukavica, iz Prijedora, on je Gordan Zorić! Evo i Gordana Zorića koji će biti rival Peteru Jamanu. Sudija u ringu, Aleksandar Nađić. Sudija u ringu, Aleksandar Nađić. Da vidimo ovaj duel Peter Jaman protiv Gordana Zorića. Žestok udarac Petera Jamana, momak iz Đakova i član zagrebačkog Spartan Džima. Evo, uspeo je da natera Gordana Zorića na predaju. Inače, Gordan Zorić je uskočio u ovu borbu jer je zamenio povređenog momka iz Omani, Alija Kerdija, popularnu Kobru. I prosto su vrlo brzo reagovali organizatori i našli zamenu, ali vidjeli ste da je Peter Jaman ipak bio mnogo jači, mnogo bolji i potpuno zasluženo je savladao Gordana Zorića nokautom u prvoj rundi. Zorić vrlo nezadovoljan činjenicom da je dozvolio prosto nokaut u prvoj rundi. Čestitke Peteru Jamanu na ovoj ekspresnoj borbi. Kažem, K1, srednja kategorija, i Peter Jaman pokazuje da je zaista vrhunski borac.